Manipod kani pagayam tayo a Freddy saan apudpud no anagan tintay drama itagon daway. Ngamsak pay na hello mampay kani Mariel Gutierrez ni Agnes Abad dita Singapore kani Ma'am Nati Agustin. Kasto iti kunani pagayam tayo a Freddy. Dear manang biyanang, sana pa nagpalastog ngem gwapo ak. Iso nga ado dagiti babaya mabamban ni itak nga uray lakaya kon. Bana kapag problemaan ti asawak kanyak, katapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Oh, adaawag mo, Freddy, honey. Nagluhot to yan. Umawag manay. Sino data, Freddy? Ay mabiit lang hanay, ha? Hello, paray! Anya aparay nga ibagbagam, Friday. Toy asawam day toy. Ha? Rabiin ngam apay adi ka pay lagawaid. Ay, wan, paray. Ayos lata, paray. Anya ti bagbagam. Okay nga raw, paray. Sigay, umayakaon. Agawid ka na, Rabiin. Ayan mo aya. Wan, paray, umayakaon. Undawi akon, paray. Bye! Oh, sino day jay? Ay, hindi kumparik man, hani ka. Adapas kan hindi balay dakit agaw awes. Anya? Ay, agrobat akon, Ay, uwin. Umayak tumanay. Kunak man no maturog ka dito'y dagos ko itang. Ay, inton maminsanan. Takababayin ba't ka ni kumparik? Anda nga min napataga pagsaritaan, may. Anya? Matuti kwartam, umayak to panahin, Okay, sikat ti makaamuhani. Puya, tumot ti tawa mangururay kan ka, Friday. Nagkapamanin aya. Ay, balay ti kumparik, bakit? Kan apay apare, ti awag mo kanyak itay iti cellphone. Ay, sorry, bakit? Kunak no tayo may sa kumparik ti kasarsaritak itay. Siguraduam nga awan milagrong aramidam, Friday. Sa balik agparparik na kanyak. Anya man tayo tanaya. Awan mo't madingar aramidak. Ay, agtal na ka. Agparik na mo't la kanyak no adda madingar aramidak. Malala. Maturog taki din, tanay. Rabiin. Ay, madamdam apay. Na. Di tapay nalpasan nagsalita. Ay, nabanugak. Maturog taki din. Ituloy tan no bigat tagsarita. Jay agpaisaw. Sa dino, tinaggapuam. Ijay nga ron balay ti kumparik. Adapas ka ni di balay da. Dimbarayak. Asinaw, akong paren. Di mo milamamaw. Amamok amin, akong paren. Ay, di mo amamuday jay, ta barbaro akong parek. Imposible. Sa balay, tagparparik na kanya ka. Adda ka di manon sa balay, babaem. Ay, unay kan. Awan babae. Apay nga rod, akanayon ka manen amarabyan nga agawaid. Imposible magtari na biyeng atapaskan nga at atin daram. Ay, maturog. Tan ko na, Mike. Di ka makawawat. Talaga nga awan pa ng balew, jay amayaw. Babairo lata. Ay, inlaklakay na tingin na babaero na. Gusto na nang. Di kayo agsangitin. Ay, kasanawan jak agsangit. Kat nagsakit. Ti aramidan ti amam kanyak. Napalot putak. Ung tanak pa yan. Ay, awan santi patag ko iti amayaw. Bayan nyo, takasaritak to ni tatang. Ay, alaman nga ron anak ko. Bagbaga ang manjay, subag nga amam. Anya, timbaga jay namkan ka Ismael. Nagipulong man ni nanang kanyang tatang. Agsangsangit pa yan nagipulong. Kapay. Anya, timpulpulong naman ay. Kanayon kayo ka na umarabyan.
Abay, adaman ng chiksiyaw. Awan. Di man nagpwesto, tatang. Tsak ibagbaga ka ni nanang. Ay sigurado ka. Di nakipulaw ng itiinam. Un, tatang. Promise. Adda chiksiyaw niya. Hey, tagtagaray. Un, adda, kaubingan na. Kunak tubay kay. Nakamamuan nyo ngay. Iti social media. Ito tiladawan na kita. Hoy, wow! Nagpintas Kan ubing pinagpaisaw. Siyempre Uray lumakayan to'y abam. Adamo basites ko Agbabayak, bakit pa'y? Uray saanin lukasta. Ang kasano, numamuan ni nanang. Di gulumanay. Basta di mo'y pagbaga. Di namamuan. Secret talaadwa na ito'y anak kao. Asinaw ti kinasarita mi ti silpaon. Apay nga agpupudot ka. Jay manugang ta. Agipulpulong. Adda ka numanin babae ni Ismael nga anak ta. Nagpadaan nyo nga agamati kinababairo yo. Inmalalaunay kan ka ni Ismael. Ay, unay kalaki din. Saan nakakasta? Kinunagsing putak. Ay, agtal na ka man. Imbak bakit ka ti agkon konsumisyon kan ka. Gapo iti kinachik boy mau. Ay, day tatimadikan ka. Tano ka abim makay. Isaw, ti panagbalin mau. Mananghimon. Ay gapo matla iti arabid mo. Iso akas tuyak. Sa anak nga agimon, no awan ti rason. Ay, maturog taki din, tarabiain. Ay, nasa papayapan naturog. Alas 7 la iti rabi maturong man ang tibagbagam. Ay, baka turturog Ay, kasta ka ki idea. Tunggal pagsaritaan ta ti madi nga aramin mo, maturog ti ibagbagam. Awan pa'y ganas. Nonsense na kita bagbagam. Na. Ala, maturog ta kiday. Wow! Adda man ang allowance ko, Freddy, honey. Ay, win hanay. Naawat mo man ang ti pensyon mo. Ay, uwain. Isungay kang kamanan iti allowance mo. Tapnosan ka mauma kanya. Di oray man awan itad mo akwarta. Diyak tupulos maumakan ka, honey. Ay, talaga. Ay, nagmayatin na denggang. Unam, ipashare nak ijay balay yung kaano nga Intun umay alawas. Manan, kanayon mat akas ta ti bagbagam. Yung manon alawas tinapalabas. Ay siguro landlady daytan. Umay agsingir iti abang. Ay, sige. Ingkay lukatanan. Bayada mo ti abang mo. Okay, honey. Umayan. Mabit lang. Adda dito ni Frede. Sino da ka di? Ti salodsod ko ti song batam. Adda ka di dito ni Frede. Freddy, honey. Adamang damdamag kan ka. Hani tarupa. Ayan ako, may Ay, sa doon mo na ita. Apay nga daka dito. Awalan kay tibain, Frede. Ay, sos. Kunak to pa'y kalt. Hosto tinagparit na kanyak. At naman yung babaem. Babaero ka alaklakayan. Freddy, honey. Ay, di kayo to sa unday to. Imposible adi mo among ada asawa ni Frede. Siyak ti asawa na. Anay ko. Diyak ka mo dahi tangay bagbagang. Imbaga na abalo. Iso ngay naklod ko. Amok nga ro daya, bibiyag ka pa yung asawa na. Ay, husto daytan. Ala, may kan banjay ta gawitan. Freddy, lino ko naklagayam. Inalilaw na. Saan ka na kayat? Agsinatan. Rambaglaeng. Aga-agaw iti asawa. Napanan nga ro din ni nanang, tatang. Ay, napan ije balay ti kapsat mo. Talo aldawan na saan nagaw-away. Kasi mga ro din nanang, Siguradaw, asa na makaturturog day jay, tatang. Ay,
Ay, saan na maulit? Las siguro day jay. Ingkay ay ni nanang, tatang. Ay, talaga kasta tiaramida ka nakaw. Ang ay, palamiisak pa iti ulo na. Papalin ka nga iti boil mais. Mapuri nga mga mingagsat nga awang ka istoryak. Oh, sure, Sir Pogi. Anya nagamaw. Australia, sir. Manutawan maw. 18, sir. Ay, ubing kapay. Ay, apay adi ka giskwila. Ay, nakurapay kami lang amin, sir. Awan pagadal ko. Iso ang nagwitre saklatan dito bear house. Anya? Ay, adan nubiyaw. Ay, awan pa, sir. No boyfriend since birth. Agpaisaw. When, sir? Promise. Kaya mo tiagiskwila, Estrella. Awan mo't nga rod pag-eskwela, sir. Kusyak at imang paadal kang ka. Talaga, sir? Apay pagadalin na. Kat saan nakmat akap-kapin ano? Gaputa, agayatakin ka, Estrella. Anya? Diya ko nagpalpalikaw, pahay. Isungay bagamitan, no, adagasat ko no awan, tap no amok tararamidag. No adagasat ka, ay pagadalan ka. Ang no basta din na, suray, ng awan maitulong ko kin ka. Sige, mayatag. Mayat ka iti anya? Kayat ko, ti maka-eskwela. Ay, no kasta adagasat ko kin ka. Aklunan na, ay ayatan na, may. When? Tatang, anda man ang ubing at chiksiyaw. Awat ti maramidak ta, gwapo mo to'y ama, may smile. Tatang, ang mga numamuan manan ni nanang ti may papaniti dayta. Saan? Iso ano ibagam? Nasyanak ka ni nanang. Ang mga nagsakit, gapo iti pa nagkonsumisyon na. Abay no, isardang yun, ti aramid yaw. Wala, isardang kuntaw. Apay, sinardang ang matan, ti agchaks. Kapilitan na, tatang. Tanay, ipanaw mo ni bakit ka dagiti anak may nujak agbalay. Ay, very good no kasta. Ay, sana balikan niya. Talakaya kaun. Pagpalpalabasak la iti oras da ito yan. Sige, aguma ka, Friday. Ha! Nanang, papalan yaw. Apay, nagdakil tabagyaw. Pumanawakon. Aguma to'y amayong agbabae, Ismael. Ay, bakit? Anya ka kaday? Saan kumamakas ta? Hindi ka nagsakit-sagidan. Makapadurman ka. Nanang, di kayo pumanaw. Pumanawak nga rudan. Ha? Panawak kong tababairong amam. Kakonsumisyon to matlang ti papain na kanyak. Gaputa bakit akaon? Isoksogat na kaon. Kat tinasakit. Agrorutap dagiti babae na. Nauma ako na talaga. Isa pumanawakan. Anya dyan ko nam nga ibagam kanyak, Freddy? Ay, nawayatan, Estrella. Awang kadwak ije balay. Isu ano aman nugut ka ke ay. Agnaitan ije balay. Kwa, Freddy. Saan nga nga amo dagiti dadakkel ko ti may papan ka data? Ubingak pa'y ang asawa. Agiskwela akpay. Anya? Freddy, ada ka din tay allowance ko? Tay nakagbayad din ijay school. Ay, wad. Wait lang Antoy. Kompleto da ito Ay, sweetheart. Nen. Sino da ita umawawag kang ka? Kuha. Ni uncle ko. Sige ha, umuna akong nga gawid. Baliwan tanto tagsarita. Ay, Estrella! Ay, wait for me! Na.
Apay akas jay ti Jarna. Ay. Sa balay ti agparparik na kanya ka. Ay, surutak itinalimad ni Estrella. Simbrek iti day ta restaurant. Pada mo't alakay tinang sabat kan ko na. Kat inagkanan Estrella. Nakalala ilo day titunggal maysa. Ay, awanan pa inday ta babae. Pay mara. Estrella! Freddy! Apay nga da ka dito ay. Managal lilaw ka. Asino day ta lalakay? Mabit lang. Apay, asino ka padak alakay? Ketsika, asino ka ba't padak alakay? Nubiyak ni Estrella. Nobya mo ni Estrella! Dita kayon! Saan kayo napagano? Ha! Ay, Estrella! Agsubli ka! Awanan ba inday dya babae? Jaklay pangarup nga dagay ang kabingay ko kankwana. Ay, anya nga dya ramidan sa itapadak alakay. Ay, awanan na. Anya pa'y kumangay. Awan mutin ti babae pagapaan ta kuma. Iso nga agawid taan padak alakay. Kumusta kan bakit? Apay nga da ka. Anyak masapol mo, Freddy. Ay, kailiw ka nasawak. Agawid ta ni balay. Jack kayat. Di mo't nagsinatan. Kwa agsinublian tamanan asawak. Saanan? Na. Manjakon. Kakaiso na anak ka move on na kon. Naragsa ka kon, Freddy. Di na kumanriribukay. Agbalbaliw ako. Parames. Sina akong dagiti babae nga agpatpatay unay kanyak. Naamiris ko nga nasikat. Ay, bakit? Di nakbulat singay. Tamo kung day tanga style mo. Bulili kong kakiidea. Ay, agparinto mga itisang wanang bakit. Agpakpakasyak. Pakawanan na kuma. Nakasagana amang sulnet kadagiti nagkurangak keng ka. Ay labyaw. Kailiw kan bakit kaw? Tumakder ka dita. Tauray anyat aramidam. Jakon makisinoblan kan ka. Friday. Nanang, anda ni tatang. Kaya't na kayo makasarita. Papanawo mo ti amayaw. Awan kanas kaw makisarita kan kwa na. Nanang, nabayagan ngagpakpakasin ni tatang kada kayaw. Nabayag mo ta na sinardengan na ti agbabae. Abay, di wa kadila ta mapakawan. Lakay kin bakit kayo nanang? Urnusan nyo kuman ti bagbagiyaw. Kan kaasin ni tatang. Kas lapyag ngagkukurot akanayaw. Kay, basol ko nga raud. Kakaiso na natal nagti panunot kaw. Nagbalbaliw nga rudin ni tatang. Pakawanan yun. Tagdin na kay manay. Pangasiw nanang. Ay, bakit? Ay, agyaman hakta nagawid kan. Ay. Ala, bagkatem tabag ko, tayunag mo. Wain, bakit? Okso tem ti sapatos ko, taala ti slipper ka. Ay, ariglado bakit? Teka. Ala, labam tin sangput ko abadaw, ta saan analabaan na kita. Kalpasan na, ingka makitsenda, ta ilutuan nak itinaimas at araon. Di ka agmulagat, pagserbian nak, kas bayad ti inararamid mo kanyak. Tano saan, pumanawak mo ilaan. Anya? Agpili ka. Tong palem amin nga ipaaramid ko kan ka, wano pumanawak laangan. Sige. Agtong palak iti amin na kayat mo bakit? Alangarod, rugyamon nga aramidan dagiti ipapaaramid ko kan ka. Ngumnay, agsi natapayla iti kwartaw. Di tapayla agab-abay, taagag-agasak payla nga aging kaita. Naawatam? Wawan bakit? Nawatak.
Tinungpal ko nga rod amin na kayat dasawak. Inanusak tinagbalin nga under di saya iti sumagmamano a bulan. Ngam kalpasan day ta iniinut matla na ayok kat nagsublimanan ti normal a biyag mi. Kat naragsakak tauray nakabasulak iti asawak napakawan naklata. Kat naragsak kami manan nagdandan na. Inijak mata na namin pinsan ti agbabae talakaya kon. Kan talaga nagbalbaliwakon. Alakastan ti pagayam mo, Freddy. Rumbang lang agbalbaliw kan apagayam ko. Tawan tinasaya at nga itden ti kastangar aramidem. Tano kayat mo naragsak tagbali na pamilyam. Liklikam tagaramid iti may kaniwas. Agbalin ka na pudno iti asawam. Tapnawan to ti rumswa asan niya pagkinaawatan. Alagagayam ditan tinagibusan. Wano nagpatinggan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat wano your notes para ti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan. Kat God bless iti tonggal maysa.